Kuble yapi paro yang sngoba yapi sha kane ka video translation. Kane ka day kalanong kabalay chong ka beginners level 4 family members vocabulary. Menta ha kane kalanong ngan penkela yakikitin kiba yaday bat kiba yengasam ngan penkela yakikitin naka English shaka Hindi bat shaka Khasi. Ka video kan long ka banyera bahaya pi banang ban sngotu bat bantip yaki meaning. Takadaw sngo bahaya pi nado besdang hado bukut kane ka video kanang bapin sngotu bah. In English, step father, step father. In Hindi, so tele pita. Ngabha haka Hindi so tele pita. In Khasi pa na. Ngabhai kane haka English step father. Kabumud haka Hindi so tele pita. Haka Khasi pat kamut pa na. Kenma bahai kane ya upana kikot step father haka English haka Hindi pat kikot so tele pita. In English, step mother, step mother. In Hindi, so teli ma. Ngabha haka Hindi so teli ma. In Khasi may na. Ngabhai kane haka English step mother. Kabumud haka Hindi so teli ma. Haka Khasi pat kamut may na. Kenma bha ya ka may na kikot step mother haka English haka Hindi pat kikot so teli ma. In English, twin brother, twin brother. In Hindi, jodua bhai. Ngabha haka Hindi jodua bhai. In Khasi ki khun senrap shenrang. Ngabhai kane haka English twin brother. Kabumud haka Hindi jodua bhai. Haka Khasi pat kamut ki khun senrap shenrang. Kenma bha ya ki khun senrap shenrang ki khot twin brother haka English haka Hindi pat ki khot jodua bhai. In English, twin sister, twin sister. In Hindi, jodua bahan, jodua bahan. In Khasi ki khun senrap kanthai. Kenma bhai kane haka English twin sister. Kabumud haka Hindi jodua bahan. Haka Khasi pat kamut ki khun senrap kanthai. Kenma bha ya ki khun senrap kanthai ki khot twin sister. Haka English haka Hindi pat ki khot jodua bahan. In English, relative, relative. In Hindi, rishtedar. Ngabha haka Hindi rishtedar. In Khasi kikur kikha. Ngabha haka English relative. Kabumud haka Hindi rishtedar. Haka Khasi pat kamut kikur kikha. Kenmau ya kikur kikha kikot relative. Haka English haka Hindi pat kikot rishtedar. In English, family, family. In Hindi, parivar. Ngabha haka Hindi parivar. In Khasi kayeng kasem. Kenma bhai kane haka English family. Kabumud haka Hindi parivar. Haka Khasi pat kamut kayeng kasem. Kenma bahai kane ya kayeng kasem ki khot family haka English haka Hindi pat ki khot parivar. In English, neighbors, neighbors. In Hindi, padosi. Ngabha haka Hindi padosi. In Khasi para marjan. Ngabha haka English neighbors. Kabumud haka Hindi padosi. Haka Khasi pat kamut para marjan. Kenma bahai kane ya ki para marjan ki khot neighbors. Haka English haka Hindi pat ki khot padosi. In English, elder brother,
elder brother. In Hindi bada bhai. Sngapha haka Hindi bada bhai. In Khasi u henmen. Kenma bhai kane haka English elder brother. Kabumut haka Hindi bada bhai. Haka Khasi pat kamut u henmen. Kenma bha ya u henmen ki khot elder brother. Haka English haka Hindi pat ki khot bada bhai. In English younger brother. Younger brother. In Hindi छोटा भाई. Sngapha haka Hindi छोटा भाई. In Khasi u para. Kenma bhai kane haka English younger brother. Kabumut haka Hindi छोटा भाई. Haka Khasi pat kamut u para. Kenma bha ya upara ki khot younger brother. Haka English haka Hindi pat ki khot छोटा भाई. Younger brother kamut छोटा भाई. Haka Hindi haka Khasi pat kamut u para. In English elder sister. Elder sister. In Hindi badi बहन. Sngapha haka Hindi badi बहन. In Khasi ka henmen. Kenma bha haka English elder sister. Kabumut haka Hindi badi बहन. Haka Khasi pat kamut ka henmen. Kenma bha ya ka henmen ki khot elder sister. Haka English haka Hindi pat ki khot badi बहन. In English younger sister. Younger sister. In Hindi छोटी बहन. Sngapha haka Hindi छोटी बहन. In Khasi ka para. Kenma bha haka English younger sister. Kabumut haka Hindi छोटी बहन. Haka Khasi pat kamut ka para. Kenma bhai kane ya ka para ki khot younger sister. Haka English haka Hindi pat ki khot choti बहन. In English only child. Only child. In Hindi ladaya ushnrang te phenong kumne ek lota बच्चा. Bat ladaya ka kanthai te phenong kumne ek loti बच्ची. Kenma bha haka Hindi ladaya ushnrang te phenong kumne ek lota बच्चा. Bat ladaya ka kanthai te phenong kumne ek loti बच्ची. In Khasi ukhun shenrang marway. Lane ka khun kanthai marway. Kenma bhai kane haka English only child. Kabumut haka Hindi ladaya ushnrang te phenong kumne ek lota बच्चा. Bat ladaya ka kanthai te phenong kumne ek loti बच्ची. Kabumut haka Khasi ukhun shenrang marway. Lane ka khun kanthai marway. Kenma bhai kane ya ukhun shenrang ba marway lane ya ka khun kanthai ba marway ki khot only child. Haka English haka Hindi pat ki khot ladaya ushnrang te ki ong ek lota बच्चा. Bat ladaya ka khun kanthai te ki ong ek loti बच्ची. Khubleya phi suggestion baro nga comments kham ba phila nang bat phila sngo thu katu kat ne leng ba kan ne ka video te ya ka bam ta tang hang ne hi ngan se kundu bat phi hakal nong ka basau jong ka beginners level 4 family members vocabulary shushu sapai bat practice ye kan ne ka video na ka por sa ka por khnang ba phin nang bat sngo thu kloi kloi tada sumar bhaya la de and keep on learning.